bisa nanjerkeun sumanget juang teu parem-parem. Sasak berem mentaskeun kasalamatan bendungan rentang pangkalan pari nu jadi saksina mere ciri tapal batas Majalengka kota Raharja. Kecamatan Jatitujuh Tangguh tentram agamis unggul harmoni rahaya dinoh gotong royong sagalana Rajang Bandara Kertajati Kasor Mangga Sereng Teguna Subur makmur tatanem kacanak hasilna loba pengunjung di mana-mana magaduhan ciri khas sadaya salah sahijina bintang presto sandegan ulang Kecamatan Jatitujuh Tangguh tentram agamis unggul harmoni rahaya dinoh gotong royong sagalana Rajang Bandara Kertajati Kasor
Bogor aya rumah makan warja, unikmat rasana pasakana raos pisan, tempatna merenah resik jika betaheun, pelayan rarama budi basana sopan santun, salian rumah makan aya oge bengkel mobil, material sareng warjan hil tempatna endah waas pamandangana, nu ayana di penggolan Pasir Bogor pinggir jalan raya, legok conggeang desa Cibereye Kabupaten Sumedang, terkenal rumah makan warja kemana-mana, masakan Sunda cirina Sumedang, seueur menuna pasakan sagala aya, pokona mah matak nikmat dituangna, rame pengunjungna loba nu daratang hoyong terang, tuang lebake cerakan sempal guyon gogonjakan, di rumah makan warjan unikmat citra rasana luar biasa moal aya duana. Pasir Bogor aya rumah makan warja, unikmat rasana pasakana raos pisan, tempatna merenah raresik bika betaheun, pelayan rarama budi bahasana sopan santun, salian rumah makan aya oge bengkel mobil, material sareng warjan hil tempatna indah waas pamandangana, nu ayana
di pengkolan pasir Bogor pinggir jalan raya legok congkeang desa Cibereyet Kabupaten Sumedang terkenal rumah makan warjang kemana-mana masakan Sunda ciri khas Sumedang seueur menuna pasakan segala aya pokona mah matak nikmat dituangna rame pengunjungna loba nu daratang hoyong terang tuang leut balak ketrakan sempal guyon gogonjakan di rumah makan warjan unikmat citra rasana luar biasa moal aya duana
ya bejana wetanen Majalengka cirina bundaran tonjong panasaran ku hoyong kedai halaman areren muda-mudi balawiri balai ngakale sate marangi kunikmat rasana rasa nu ayana di kedai halaman sate marangi ngahiliwir ketebak angin sengitna moal ayah duana kasohor kamana-mana nu daratang pengunjungna di mana-mana tuang reut baget raka segala ayah patah benah gena berjuna adem ayam tempat manora resi pika betakeun kedai halaman abana us sopan santun basana melayana nu balager jeung rarama sate marangi ngahiliwir katebak angin sengitna moal ayah duana kasohor kamana
seksi yang menggoda. Hati mekar tumbuh rasa cinta. Larissa sayang belahan jiwa. Kau satu-satunya yang ku cinta. Kau satu-satunya yang ku cinta. Senyumanmu memikat hatiku, takkan ku lepas tanganmu. Ku kecup hening penuh rasa rindu. Ku belai rambutmu kerinduanku. Ku peluk dirimu rasa cintaku. Ku peluk dirimu rasa cintaku. Larissa, Larissa, wajah cantik bagaikan bidadari. Jangan pergi dalam mimpi. Begitu indah cinta suci yang abadi sepenuh hati. Ku selalu mencintai. Romantis, oh romantis, rasa sayang bersamamu. Ku tak ingin pisah darimu. Larissa sayang, ku rela menantimu. Cinta sejati pasti abadi bersamamu. Wajah cantik bagaikan bidadari. Jangan pergi dalam mimpi. Begitu indah kisah cinta suci yang abadi sepenuh hati. Ku selalu mencintai. Romantis, oh romantis, rasa sayang bersamamu. Ku tak ingin pisah darimu. Larissa sayang, ku rela menantimu. Cinta sejati pasti abadi bersamamu.